Салам алейкум. Соз нахстенш. Короче, спонсори рубрикаи мо, канали мо бишоб инами банана компания банан фурӯшакое ки банан мефурӯшанд. Бисёр барои саломатӣ хуб. Одаме ки дар як рӯз 3 бор банан мехӯрад, 3 та банан мехӯрад, фикр мекунем ки любой намуди протеина ҷӯша гирифтагия. Гап дар сари ин меравад ки мо дар бораи топ 5 намуд телефонои нағз ё 4 намуд ё 3 намуд мо обычно 5 намудша мегӯм, барои ки дар столи мо 4 намуд телефона. Анами 4 намуд телефона ма шумо да мефаҳмем ки кадом телефоно ҳамин соли 2019 сами лучши гуфти гапо ки продаваеми смартфоно дар рынки СНГ буд, дар рынки дигар давлатҳо буд, дар рынки мо буданд. Яким сар мекунем ай смартфонои Galaxy, ай серияи A. Именно ҳамин специально ҳамин телефоно барои Центральная Азия Samsung бештар телефон баровардагия. И дигар телефоное ки A90 бо дигар телефоное ки буданд, у телефоно барои дигар давлатҳо ҳастанд, но независимо аз ин одамое ҳастанд ки ҳамин телефонҳо истифода мебаранд. Не ки ман 5 намуд буҷети намуд телефонҳоро гап мезанам ки ҳамин телефонҳо более-менее доступниянд и айрӯи качества нағзтаранд. И шумо метавонед ки ҳамин телефонҳоро гире просто истифода баред, и баъд 1 сол 2 сол гире мусоркада партоед. Мегзарем ба телефони Galaxy A50 и Xiaomi Note 7. Ду телефон дар номери строчкаи якумай. Барои чӣ? Барое ки ин телефонҳо ҳарчун айрӯи характеристика, айрӯи функсионалист, айрӯи ҳама чизҳо як хела ҳанд, лекин дар инҷа якта минус дигае ки A50 ай Note 7 фикр мекунам беҳтару хубтар. Бигем барои чӣ? Барое ки бисёриҳо гап мезананд Xiaomi зуртарае ку характеристикаш нағзтаракае ку иш зуртарае ку зура характеристикаш нағзае. Ҳамон телефонҳо просто копия кардагиан, оварда додагиан, лекин качестваш супер AMOLED нестае ку дисплеиш. Качествае ки мисол шумо кино тамошо мекунед, клип тамошо мекунед, да A50 тамошо кунед, ба бигзаред, баъд Note 7 бигзаред, ба мефаҳмед сравнение и чӣ фарқ дорад. Фарқиятиш бисёр калонае. Специально яки фарқияти якумаш ай рӯи оперативка, ай рӯи гигагерц, ай рӯи мощности процессор, яъне просто экран, качество экран A50 мегзарад. Дуруни Note 7 ҳуй намекунем, абзорҳои мо дар поён ҳастад, метавонед бинед дуруни Note 7 чихел телефона чихел нестад. Note 7 Pro бромадагия. Note 7 Pro дан момент глобальная версия нестае, но фарқ надорад глобальный, не глобальный, это просто фигня и лохотропа. Барои чӣ? Барои ки единственный як компания ҳастае ки ами эмблемаи глобала вақте ки мезана, ӯ метавонад ки телефонҳоша бештар и нағзтар буфурӯшад. Масалан шумо метавонед ки ҳозир масалан ҳамин телефони global version бо иҷода Tajikistan version бизанед, баъди биге ки ин телефони ман ҳама зурай, хулосаи гап ҳама сет связо HDMI, то есть LTE, там 4G, CDMI во кор мекунанд, линияш дар ҳама ҷо связкаш зурай сусна. Метавонем ки ҳамхел ребрендинг кунем. Барои ҳамин глобал фикр мекунем ки ҳамхел бомадагия, так что аҳамияти калонати, но агар ки глобал боша бигире, барои чӣ ки уже телефонҳо проверениянд. Баъд дуюм дараҷа мегзарем ба телефонҳои Huawei PC Lite. Huawei PC Lite ҳам айрӯи характеристикаш бисёр телефончаи нағзае. Чихел ки медонем процессори PC Lite дар системаи процессори Kirin кор мекунад, як намуди процессори нави разработкаи агентои, то есть одамои коркунои компанияи Huawei худшон ҳастанд. Номшон барои Kirin мондиян, чун необычный ном дорад. Камакак бо хандоварӣ ҳам ҳаста, камакак гиряоварӣ ҳам ҳаста. И Kirin процессориш ганда мощный бадай бо да Android 9 кор мекунад, бо як процессори нав ё созават кардагиан MIUI 9 ном дорад. Аниқтараш вай мекунем, бигем UI 9.
Хулоса ага биям ҳамон протсессора, короче процессор Android нестай, монанди Android, но номуш дига чизай. Дар ҳамин система кор мекунад, 12 ГГц мощности процессорша плюс дар уҷада шумо метавонед ки рамша аҳамияти рами вай 4 ГБ плюс 128 ГБ чи дора вай дора памят дора. А так со сравнению ҳамин телефона шумо метавонед ровно қати телефони нави ки недавно ихтироъ кард бровард Huawei Y9 ҳам агар ҳозир экран бинед ҳамин телефонҳоро бисёр телефонҳои нағзан тоже айрӯи характеристика нағза шумо метавонед телефонро дастрас кунед и бихаред. ай ширкати мо бишоб тиҷи дар кор нест, метавонед ай дига ширкатҳоам бигиред, барое ки ман намехоҳам фақат ҳамин онлайн рекламировать кунам. Но барои чи ки и телефона бисёриё намехарам, барое ки рекламаи телефонҳо камтара кайд. Хоб мегзарем дар бораи ай компанияи Xiaomi недавно модели нав биромад Mi A3 128 ГБ дора и 64 ГБ дора. Процессори ирам тоже Snapdragon, да и вақт плюс компания Xiaomi як кори зур кард ки телефонша 3 камерага кард. Ҳозир как бы мода ку дига компанияҳо дар 3 камера доштанда. Аввал мед Pro Huawei сар кард камераи бисёр буварданша, баъди вай Samsung кӯшиш кард и ҳамаи ҳозир патихон камерара бисёр кардестам. Ман намедонам баъди ягон 10 сол пишти телефонҳо ягон 40 намуд камераи кулак часпондагиан, и ту баъд намедонӣ ай кадомиш сурат гирӣ, кадомиш вай кунӣ. Хулоса гап тош телефончаи ничой Mi A3-ра ман фикр мекунам ки айрӯи дизайн, айрӯи вай да соли 2019 фикр мекунам телефони нағза кон ки на телефон гирифтане и фикр мекунам ки чи телефон бигира дар нархҳои бюджетни более-менее дастрас метавонам ки Mi A3 64 ё ки 256 гира, барое ки то есть 64 или 128, барое ки Mi A3-ра тоже нағзаи упаковкаша бо более-менее чистами барои упаковкаи чихол кардия. Шумо агар хеле хушрӯ нигоҳ кунед, телефонам ганда телефон ничой Xiaomi, метавонем гуфта Xiaomi ё ки Xiaomi, тош телефони созе 48 мегапиксел камера дора. Так батареяш назар ба дига моделҳое ки кӯнара 30 ампер зиёд кардан, ҳамашон 4000 буд и 4030 ампера. Кстати Galaxy A80 примерно 4800 ё 5000 ампер буд, у беҳтар буд. Батареяш ман намедонам чотка, но фикр мекунам ки чай Snapdragon 665 11 high performance processor, процессоршам тоже улучшит кардагиан. Инҷа да 18 ватта заряди устройство, примерно заряди шумо дар 30-40 дақиқа заряд мегирам полностью. И фронтальни камераш боша 32 мегапикселай. Ба назари ман чихеле ки ман фикр мекунам дар соли 2019 Mi A3-рам тош ҷои хича дора аз среди телефонҳои бюджетни и телефонҳое ки дасти одам мераса и баробара ба дига телефонҳои нағз. Хай дар бораи OnePlus Google Pixel 3-4 моделҳои нав биромадагиш гап намезанем, барое ки бюджети вай телефонҳо камакак диган и бюджети телефонҳо диган. Неким фикр мекунем ки самый лучший смартфон в 2019 году выигрывает Galaxy Mi A3. Почему? Потому что это мне нравится. Мегзарем ба телефони опять Redmi 7. Redmi 7 рамаш боша 3 ГБ, внутренний памятиш боша 64 ГБ. Дар дунуш як чихолаки дигам в подарок мондагиан компанияи Xiaomi. Да уже таком китайцы придумают, когда гуфта ки биёй бачаҳо дар дунуш наушник намемонем, неким дар дунуш як чихол мемонем. Барои чи? Барои ки чихоломон дар продажа нарафтеста, а наушник биавайша мерава. Биёй чихолоро хубаш мегирем, дар дуруни коробка мемонем, и ҳам чихол мефурӯшем, и ҳам корбормон айрӯи миллион мерава. Баъд плюси и гап и чия ки Redmi 7 3 вариант дора. Ҳар як вариантош айрӯи размери капасити гигабайтош нархош фарқ мекунад. 16, 32, 64. Ганда бюджетни телефонай, ҳам телефони калон, ҳам телефони более-менее дастрас и ҳам телефончаи нағз. Телефони бисёр телефони нағзай. Ира шумо метавонед ки баробар кунед қати
Galaxy A10 Samsung и метонем бо баробар кинем Huawei Y7 2019. Тоже монандан характеристикашон ин нархошон примерно ай 1100 чанд сомон сар мешад тамом мешад то 1300 чанд сом. Ин Redmi 7A метонем ки ҳамин Redmi 7A ра гирев просто истифода баре и нархи ҳамин карточка 15 чанд май биген нархи Redmi 7A гигабайти примерно там 16 метоне шумо да 890 сомон бигире копеечни телефона и истифодаш баре сай гап Redmi 7 амехе телефончаи назад. Так что шумо пеш ай телефон харидан ҳатман советҳои Шерхана гӯш кинед. Номи ман Шерхана, канали Шерхан тоже рубрикаи мо bishop.tg медуре подписаться мекунед. Инҷа инстаграмаи ма буҷада якчанд саволо гире партое дар поён комментариёи нағз бинависе. Ман ҳама комментариёро мехонам, мебинам, мефаҳмам. ози се комментариое ки хондестам, гӯш кардестам, дидестам комментариёи нағз буромадеста. Фикр мекунам ки дар чӣ шумо комментариёи нағз менависе. Хулосаи гап дар поён фикри худтона бинависе. Чӣ хеле телефон шумо доре, кадом телефон шумода маъқулай, иш маъқулай, иш маъқул неста бинависе. Шояд ман ягон ҷоро перепутат кардам, мебинам бо ояндада дар видео ҳатман қайд мекунам. Нашоди ҳамин тема дар бораи кадом телефон нағзай, кадом телефон вариантои бюджетнияй мардум чӣ хел фикр мекунад, ман видео кардагиам. Будрои бине ҳамҷада бачаҳои блогерои нав шумода видео тайёр кардагиам. Апрос гирифтан ай мардум кадом телефон ба ёда маъқулай, кадом телефони бисёртар истифода мебаранд и барои чӣ. Бине тамошо кунед, хитон ба ҳотием. Салом алейкум бачаҳо, ҳаматона ман медонам настроениятон 100% барои ман мепурсам настроениятона. Инаи бача блогери нави ҷумҳурии Тоҷикистон, инаишам блогери навай. ҳозир ё кӯшиш мекунанд ки шумо да вай нишон битан фарқияти телефонҳоро и плюс бенефити телефонҳоро, яъне преимуществои телефонҳоро и плюс мардум соли 2019 кадом смартфонҳоро истифода мебара и ҳамихе социални апрос мекунанд. имрӯз телефоне ки ай ҳама да популярне ду телефонаи мо да ду намуд, ду бренд Samsung A50 ва Samsung A50 ва Redmi Note 7. бисёртар одамо аҳамият закас мекунанд. фикри ақидаи просто шаҳрвандои шаҳри Душанбе яке аз онҳо ака. Чӣ хел телефон дори ака? Samsung. Кадом? Кунҷа дори шуд. ҳеҷ кор намекунад, ҳар кас бача нест. Барои чӣ именно Samsung шумо мегардонед? Барои чӣ Xiaomi, Sony, Vivo, Oppo ва ё телефони именно амин? Ягон ҷош ки ҷош бехтарин аст? қапида дакша занака. як дофта ҳамин телефона бинем фикри ақидатона дакша ҳамин телефон гардонед. Қапакият шуд. Redmi Note 7 синий цвет. Гирён. Короче, да, яким нем телефона капиду яким да даст буд фикри ақида хта одам телефон бугу акад. Созай меша, чишма кулочи мисо капиду даст. Компактный девайс Чихел пуштиша бе камераш бромадага, бута камераш беде. Сопчика. фикри амира накард ки мақсад камераш бромадагия дар рӯи стол мемонид камераш мехташад, не? ҳар одамар рост. ана мебуд фикри ақидаи ҷува нашод телефонҳои мобилии ҳозиразамон. Кадом телефона дори ака? Samsung. iPhone маъқул нест? iPhone гаштагӣ қатъ? Не, нагашта. Фақат ба Samsung. Ба Samsung. Ягон доб. Ҳашида ки мақсад Samsung не ягон ҷурат, ягон шинос, хештабор, мо мисол мегирем оила, боча апа. Ягон телефон дигар дошта бошанд, ҳамаи маъқул. Ёро бародаро хай iPhone-о доштана, не ки ростига ман iPhone маъқул нест. Ман пеш гапто мугу ки ман хидмам ку iPhone-ам ки қади харшу мебинам. Ман да iPhone дар кор нест. Ман истифода набурдиаму, не ки ҳама одамои истифодабурдагӣ мегӯянд ки ҳар дикормуд кору баст ва Samsung хубтар намекунад. ҳамин шумо фикр намекунед ягон дор ки ин хел проста ки iPhone
через чур ба қимат дар барои тоҷико барои тоҷикистониё барои студентҳо чӣ гӯям якам чи ам хела ака ҳозир иҷа як одам гап зес ҳақиқатӣ яке аз душманои асосӣ ва ашаддии айфона яка ма дута ҳамун гапҳо маълумае не ман медонем ман мефорам ки адекватна ҳама чизам баҳобтам окей телефоне ки мақсад 500 сомонай бояд ганш 500 сомон ягон телефон намешавад ки $1000 бихариш ҳаста ӯ чиз ака ном дора iPhone XS 64 гиг ака 100% дастои на ака ҳозиҷа коротка и фанати айфонай короче ака саволи мо ака ҳамин телефоне ки ҳозир шумо мебинед ака як телефоне ки дар торговля яким ҷо рафта ҳам мардум сравнение байни ҳамин телефона дӯст медорад барои чиз ки насход айфон савол додасем Xiaomi Samsung нишонсем насход Samsung ду телефон чихел ки ака хел гуфт ду телефон ки айсоб ки мо телефон савдо мекунем бисёртар халқ мо Redmi Note 7 мехарам Samsung A50 ма шумо дар якта нишон бе ма шумо нишон наметам ман шуморо телефони Redmi Note 7 нишон метам барои шумо фақат мегем ба мумкин ки мақбултон шавад айсоби ки ака шумо изо накашида бояд ҳамаи халқ ҳамхел бошад мақсад ягон чиз нест изо накашида омаден агар ки дар оянда ягон кас телефон хар бошад медроен мод чи цум кӯх тоҷикистон мен магазини 18 иншоалло ягон телефон арзон кана метед ҳамин телефон ядо бина кард ягон дош мақбул шавад камераша бин ё ки ягон ҷодро SMS метавонӣ музикаша бинӣ анамираш дар доштумай шумо ки имин ами телефонам мақсад ака ба гуфти шумо агар оди телефона маълумот надорем дуруст ака ҷон ба гуфти шумо ки акам дастам дар қаб биден ака Samsung Galaxy A50 беҳтар ё ин ки Redmi Note 7 Samsung барои чи имина интихоби шумо ҳама вақт Samsung ҳар чизе ки ҳаста даҷама мисоли оди ака ҳар процессоре ки шумо дар телефони Redmi Note 7 диден ҳозир ака ҳамин процессор дар Samsung Galaxy A9 ки нархи вай телефон 3500 сомон аст ҳатто што шумо дар предлагат кардаган 1800 сомон ба гуфти шумо ягон хубӣ доштаги сиявай рост ака камерош зурай камераш просто единственный то что я ма шахсан хидам баҳо метам Samsung единственный чизе ки качественно дора ака качество экранаша супер амале аноҳе ки мери 4 камера дора ва ягон чиз дар кор нест ака 4 каса 4 ке намегира ака мақсад интихоби Samsung ака ҷон дуруст ки мақсад интихобе буд ки мақсад шумо Samsung истифода бурдагем то абад Samsung гуфтан мемерем дуруст ака салом алейкум ака нома Алишер ма ростим ҳамин диққат телефони шумо заш мара мебинем ака сами продаваем телефон шумо дорем заш ягай ай кадом сабаб ман намедонам мардум барои чанд телефонро мехарам ман мехоҳам ҳозир ҳар як кана шудам телефонро мекиям бихатини мне нехтан ай нигоҳ якум бигем Samsung дура ё Xiaomi бувадиём ки ҳама эҷоба дура Samsung истифода мебарем ҳамхела ака ту ака телефони Redmi Note 7 ака сед ака Samsung Galaxy A50 равита просто авишка ака буди и ягон кирашки надорад телефона яга бахаба кайна телефон Redmi Note 7 ака Samsung Galaxy A50 газаку забораш ҳам камедоне ки суратгира ки зурай ва заира ди зурай молодец заира ди зурай ту худ ака чиқа телефон дорӣ ма Galaxy A8 ту фанати Samsung я да ман ака ба фикри ман ҳар як чиз просто 4000 ампер ба хотири батареяшам 4000 батареяшам ягон фарқ намекунад просто расходи заиради бас кун бале ки каче канш суперамоледа чихел ака нотафта қабди какой чувство ака зан мегири намегири қабди телефона зурая неки ва зура функсион зура Samsung ту тариф кеса не ягон тадақалам чира гавдане не ман мегум ки Xiaomi зурай и намефаҳмида Xiaomi зурай коми Xiaomi разумеда Samsung Xiaomi iPhone какой выбор Xiaomi Samsung барои чи iPhone ягон татона гирифте ту чӣ телефон дорӣ аксад Там ничего нельзя скачать.
Нельзя скачать, но это лучше. Да. Самый лучший процессор это стоит в iPhone. Bionic. Ну да, допустим. Старых уже старые. Ну да, давайте можем. Скорость низкая, Скажите интернет про слабый. цену, сколько он стоит? Он И стоит он как Цена. самолет. Дорогой, да. Дорогой. Лучше Это я того Redmi стоит возьму. така. Вам где телефона можно на гейма? Как Samsung Galaxy A. Redmi Note Half. Bu какаши. Redmi Note более бюджетная версия. Дальше. И доступная в Цюриха. Ай, почему не? Они единственные телефоны, на удовольствие, они чолкош, на им фора там. Дальше. А панджа минус дача ки отчеткаш экрана. Оффарин. Главный вопрос. Я ахил Главный вопрос. Если бы ты был самым богатым в Таджикистане, что выбрал? iPhone, Samsung или Xiaomi? Я купил бы лучше iPhone 8, потому что у него челки нету, характеристика нормальная. У этого, оказывается, iPhone, у этого тоже. А у этого, ну, это наш, у нее Xiaomi Redmi Note 6. Да. Спросим насчет двух телефонов, которые очень много покупают душанбинцы. Это Samsung A50 и Xiaomi Redmi Note 7. Вот, пожалуйста, что вы думаете о компании Xiaomi? Скажите, просто хорошая, да? А что самое лучшее у них? Цена? Качество? Качество. Хорошо. Такой вопрос вам. Почему у вас именно iPhone, а не, допустим, их конкурент Samsung? Ну, iPhone лучше, потому что у него, знаете, сейчас хороший, чем Samsung. Когда я зайду в Instagram, вообще, как сказать Он вам? не лагает. Не лагает? Нет. iPhone не лагает? Не лагает. Конечно, iPhone не лагает. лагает. Любой телефон в мире лагает. Кроме iPhone. Нет, Кроме iPhone не. Кроме iPhone. Это в скобочках. У тебя Xiaomi лагает? Конечно, Скажи, тормозит конечно. вообще, блин. У меня тоже Да, Xiaomi, да. у меня не лагает. У меня хороший интернет, у меня хороший Xiaomi. Ставим лайки за Xiaomi. Еще такой Подписываемся Без за iPhone. iPhone.